nang issue Tuliram mas people arju hai hede. People tuliram people tuliram aprang tuliram nang to ino. Sonthoma puthak APSLC song tumpen samjen pensi mas rili ki paduponlo pini pai ni phaing koyarni Karbi Anglong rong sopi di Fuberla pen Karbi Anglong district commissioner mate DCSI hemathengnu an samjen pen armung chejeng pon mate mas rili paduponlo pini bangso rili ke padupon ke jasmet pet sonthoma puthak si armung chejeng ponlo alang le tum pini pang suar mung gache jeng berla sarada pachuak lamalong pen pangcheng ponsi Karbi Anglong district commissioner sai hem anang palisi Karbi Anglong disi nirula phangchu piari deng pin pura lo mate memorandum epak pipajer tekang lo lapen bangso memorandum India president phansi panong piloputa phirangke thengno ningje pon lapen bangso memorandum along ke jongpon lake altikor to 44 emati autonomous state Pijar Vijar lapen Pharoi Sirang Korapho amendment bill puthak jongdunlo lapen bangso memorandum copy KACCM Dr. Tuliram Rohang Phanta PG Puta Ningjepon Nilitum memorandum President of India Phansi ka address la phan ke loji pulotang te DCC lo nangji la senetum DC long nangi la pen ke copy an ke CM Phanta lopo la pen APDCL Phanta lopo la pen ke Home Ministry Phanta lopo Governor Phanta lopo la pen President phan ke loge nitu ga demand ke na ke mo pen ta ning yelo autonomous state de mathatha ningkan phokep ra pho ta so selu article 244 egedo peta ili tum ke thek thep en jok an ta long le election ke hai to mangai hang tu thek thedet ke hang thek to mangai election da hai tu thedet la pu yo se plan to mangai ama da pu la ben mai ting long le bin hen lo PGR Vijar puthak ta nang tum du PGR puthak ta ni tum arni si heta duik lo si du nang tum bi posit du ni ke der lo dak hala ke bang anu ka pre tum se claim athema Tuliram rong hang si tipu gedi arni si protest arni si pro ni si bang pharohini munti ke toy dut bomati poisa ta alang li si grab dun bomati ai BJP long bang opilo ni vi arni si ta pini vi der lo gan de pa ye chok pa ye theng re ni li tu se chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si aina ting si ke claim nai high command ta ke sel high powered committee ke claim nahi akam da hadak law long tok te le law long to ande council hello state of Assam lo pudha gan da power land and revenue apu thak ke alang litum lo claim nang po angke sir pini la so memorandum ka submit RG ding pik pesin itum kar julong lo sita pini bang armung kom he copy pone armu kom hek atheke chi sik pe me lo ka de tum ta wang lo amat alang litum agari kadok ka pe mane khang thip bange ha amtereng chinthong sorphan amria sorphan amtereng long khang thip bithung sorphan khang thip koplia long hamrem ta amreng sorphan khang thip hamren sorphan khang thip ha wothalang so long lapusan yobi laben puana thu kajironga na thu khang thip ha siloni jan khang thip laben dilai men along kaprek la pu yo khang wa dat pu parokhwa long an ta khang lap dok muka bethi pen bukulia bethi khang lap la lo amuni ke sir non ke nang tum ke hem prek puthak si top priority lo la si nona bang ke six schedule ke si themu pu ke rong e than thelik lo bo non ke hem prek si nang vek pu si than vet pu bo la ke six schedule themu pu yok ta than the ke nang tum ke aprang ke la si dambom ke nang tum ke themu pu pot ka leader nang tum ke non ke hem prek si chelar notification lo la si la kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang le hala six schedule thek thek autonomous state avedaji ke nang tum ke non ke hem prek si top priority aprang six schedule ko lo aprang bene kali sir kalang lo nilitum neli 2016 arni HSDC aphan neli ki putekang neli hadak sidol aso itum autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin six schedule power bang je than chet titi je surrender de titi la si autonomous state hang vek na po long vek nahi sedala ke hang unhut autonomous
6 schedule power bang cha surrender nang ni ai chini ne de sa mo si cha surrender bom lo la si ka pa chini nang ya phan ni tu claim nang kok lo 6 schedule article 244 a long e tok do ken te 6 schedule paragraph 20 pen si autonomous state claim ji pu da ka tok do ken ai ge nang li tu ke thek ke pen no jok si 1995 aning kan long le aron ta input to ang we to that lo ke alienation of land itu 6 schedule ke thek ke por lo ke la kan te sir non tribal phan deletion bang jok de ke lo la ke nang li ta ke thek ke bang lu la si hedi sir non tribal phan deletion nang ibu ke de lo ke 2011 aning kan sir non tribal phan deletion bang ke de lo 2011 aning kan non tribal phan deletion bang ke de lo sir 2011 aning kan MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 subparagraph 7 apot ke chiwar thu choroma state election commission pan power chipi det ke di more power hang po Sir, power ke non-tribal- do ane chiwar thu phit sir non tribal issues bang ke non tribal atumben ni tungi pu bom lo kai non tribal issues bang non ta bi sir ka ke thanai kang thanai tu liram ro non ke issues bang ke de lo nang tung yan ta ha nang ing thanang ji bu ke de lo non bang ke ing than po lage Dai nang tung ka vi ke lo. kang than nei tha me ing than war chogi ma Allah selam na langu kalang ala tu mai issues bang Allah ke de selam lo na langu issues bang ke de paragraph lo 2 subparagraph 7 ne tuliram rong hang long si dulu le Nang tu mai issues bang ke avik de lo son Allah selam le tike ing than no nang tu mai issues bang ke de jong lo si ing than war me pute nang li people ing than war re de ing than no nang li nang tu mai issues bang people se de lo nang tu mai issues bang people se de lo nang li nang tu mai issues bang people se de lo un e Nang itu mai issues bang people se de lo kalang lo Allah salam le det ke ni tum high court pe ni tum order che be pass lo kente nang tu mai issues bang people se de lo sir non ke dolo lage Abi, sir. Allah salam le det nang li ta pon lu nang ni Allah salam det tikke administration ke claim administration ke di law pen se claim government administration man lo claim po lagi election ke hai tu law people salam le de tu nang tu ke hang he de lo non bang ke hang lo hang he sir non ta issues bang avik ke lagi tok elo memorandum long ta tu paragraph 2 subparagraph 7 pu tok lo ka awareness bang people ni de lo sir tung pude lo paragraph 2 subparagraph 7 pu lo te pilo dak si de lo dak si de lo dak si de lo adema amending than ji pu lo te a lo long tok te pin lo si ka kang than po ha ko bu si kang than nun po tuliram lo hang than non te Sir, I choose bang lo tung dai ke lo, bang sir. than te a lo ta selam le te issues bang nang tung people se awareness bang de lo sir 2 paragraph 2 subparagraph 7 hello issue lo like kai ta ni tu ke do ver lo abi sir non phong nang tu ma avik de lo subai bon sir kali awareness nang tum rong long ki than tap bang people sing ton ti ko sir nang li ta pan lu nang ne kali sir hala bang nang than re no nang tum abang issues bang people se change ik phalo sir son lu nang ne lo yo article 2 paragraph awareness nang tum people se awareness nang tum people se ke lo nang tum issues bang people se change ik arju hai hede awareness nang li pan paper template single ke nang ji dikos paper arju hai hede nang li tuliram aprang 6 tuliram si nang toy dun body nang li ali tuliram ali bongo sena sina toy dun nang li lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li nang li ke bongo sena 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 down with bongo sena Yes.